Kajingyak ren jang ki artali kiri kabadai hapadeng kari India bat kari Australia kalalong hanong ba New Delhi. Menteri rang ba du kari Narendra Modi, bat menteri rang ba du kari Australia u Anthony Albanese harengkan ki he ki han jang ki kilayatai bat emerging bat sani halor bun tali ki mat ba pher ha Hyderabad House. Menteri rang ba du jang kari Narendra Modi ulo ong bakari keranang James Kman nakabapai Kman syakaroi kepar hapo kajingalam ki kentai ulak ran kini ki kentien ha kajingalang halor kapang economic empowerment of women mentakasni. Menteri Sarkar Pedeng ubadai pet yakatanat commerce and industry Piyush Goyal ula penchlur berkentui ki karkhana bantau ki lat kelinti ban pelong ki project wat banya ban pumi ki mat ki mata ki bathamai baban yo besuk klik ru haki yo ki hat thamai ulak ran kini ki kentien ha program export awards function hanong ba Mumbai mentakasni. Ka India bat ka United States kilaya soy ka dorkas ya sungtu jingmon lani ka MOU halor kapang semiconductor supply chain bat ka innovation partnership hadien jangka jingyalang commercial dialogue hajar apply haka jingil akai kriken ka Australia kalala ban kamai lai spa khnai ran haka ba kala duno New Delhi ki weekend jangka persya ka India haka innings ka baningkong jangka singi ka baar haka jingil akai das ka pasaw bat ka bakhat du hanong ba Ahmedabad nang kumba ka tu ka Nippon mentang.